Ben Sugi Putri Bangkir bergoyang spesial kanggo ibu panitia bapak panitia ujung-ujungan Mbak Bulit Nuresi asik paket ya Bilkis dorong ewu mah dorong ewu sama Bilkis awas mah sama Bilkis iya asik katon kalem lan pantes gawe wong wadon gemes padahal wate keras persis kobra sing buas sama Bilkis asik Mama Bilkis karo 11.000 kabeh bah awas kudu waspada ning rayu lanang kobra ate wong sing dadi mangsa sebab bisa bahaya jalan asik Putri Bangkir bergoyang jas apa kana mau kana iya Mama Yadi Mama Yadi Mama Yadi Mama Yadi Mama Yadi agak Mama Yadi gagen cungkit ini kana Bapak NPK awas sing hati-hati yen kobra lagi beraksi hobi ngobrol sayur balap marmane no sayur balap asik sinten Mimi Mama Yadi Mama Yadi Mama Yadi sayur balap no Ibu kos 99 Ibu kos 99 aduh Ibu kos 99 Ibu kos paling eman awas lanang kobra Ibu kos sing 299 Ibu kos sayang Ibu kos sing 299 Ibu kos Mimi sinten Mimi ayo bener Mama Santi nokendes mal ayo sore nokendes kampung misterius setan ya kampung misterius asik kampung misterius bagian Mama Santi menti Mama ya disayang Mama ya di eman Mama ya di moral Mama ya disayang Mama Yadi kesuwun Mama Yadi ya Bapak ayang malah wong poman ayang malah sayang ayang malah wong poman eman ayang malah wong poman sayang ayang malah wong poman sayang ayang malah wong poman sayang ayang malah suwun ayo nokendes paling sayang nokendes paling eman nokendes paling sayang Mama Wildan sing eman Mama Wildan terus Mama Wildan asar ya iya asar